Neighbors around Fresno looked to the sky Sunday afternoon to see a large, unmarked airplane flying. Indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Doomsday Plan byemejwe yuko imaze iminsi igaragaye, hanyuma abantu benshi cyane bagira amatsiko kuko bazi ibyayo bate kukiyongeye kugaragara. Iyi ndege ntabwo isanzwe, ifite ibintu byihariye kuri yo kandi biteye amatsiko kuri yo. Iyi ndege ariko ni indege ikunda kugaragara mu bihe bidasanzwe bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akenshi ibi biba ari ibyago biri ku mukuru w'igihugu. Impamvu bitangaje cyane kubona iyi ndege ni ukubera intambara iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Irani na Israel. Ibi nibyo ngiye kugarukaho. Reka ngwikaze, nge nitwa Eddie Kelode. In a surprise attack, if you will, or if it's just ubusanzwe ubundi iyi ndege yitwa Boeing E4B Night Watch, gusa benshi bayita Doomsday Plan. Iyi ndege ikoreshwa n'ingabo za United States Air Force. Iyi ndege igaragara mu gihe gikomeye gusa, aho igaragara mu gihe agiye gukoreshwa intwaro za nuclear. Iyi ndege ejo bundi yagaragaye muri Los Angeles muri leta ya California, ikaba yaragaragaye nyuma y'igihe kinini cyane itagaragara. Leta yaburiwe na FBI kuko bazi neza yuko Iran ishobora gutera California. Iyi ndege ikigaragara abantu benshi ntabwo bemeye ko ari kuko bumvaga bitashoboka, gusa amakuru yamaze guhamywa nuko iyi ndege ya Doomsday Plan ariyo yagaragaye kuko muri California. Iyi ndege ubusanzwe ntabwo igaragara ku kibuga cy'indege cya gisivile, aho yagaragaye muri Los Angeles igwa ku kibuga cy'indege yahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga kuko byari igitangaza. Abantu benshi batangira kwibaza byinshi, bamwe bakavuga yuko yaba atariyo, gusa byaje kwemezwa ko iyi ndege ariyo. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu baravuga kuri iyi ndege, ntabwo bigeze bavuga impamvu yayo. Kudatanga ibisobanuro no kuba yaragaragaye muri ibi bihe nabyo byatumye abantu benshi cyane bagira ubwoba, batangira kubyibazaho. Hari inkuru zivuga ko Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Pete Hex yarari muri iyi ndege ubwo iki gihe yagwaga muri California. Iki gihe kandi umunyapolitike witwa Lola Luma yanditse yemeza aya makuru avuga ko koko uyu minisitiri yarari muri iyi ndege kandi ko bari kumwe. Nyuma yaho itangazo rya Minisiteri y'Intambara ya Amerika ryavuze yuko Pete Hegseth yagiye muri Los Angeles gusura abayobozi bakuru b'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare. Gusa minisiteri nta byinshi yavuze ku mpamvu iyi ndege yo mu bihe bidasanzwe ariyo bakoresheje aho gukoresha indege isanzwe. Urubuga rukurikirana amakuru y'ingendo z'indege ibizwi nka Flight Tracking Data rugaragaza yuko iyi ndege ihagurutse ku kigo cya gisirikare cya Opt Air Force Base ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere. Hanyuma mbere yo kugera Los Angeles, iyi ndege ibanza kugwa ku kigo cya gisirikare cyitwa Joint Base Andrews kiri hafi ya Washington DC, aho iyi ndege yavuye yerekeza muri California. Mu bihe by'amage iyi ndege ikoreshwa na leta nk'icyicaro gikuru cyayo kandi bigakorerwa mu kirere byose mu gihe hasi ku butaka haba hari umutekano mukeya wiganje ibibazo bikomeye cyane by'intambara. Iyo ari ibihe byatewe n'intambara cyangwa se ari ibitwaro ikirimbuzi bya nuclear birimo kuraswa ku butaka, iyi ndege bishobora gukomeza gukorerwamo n'abayobozi bakuru mu gihe hari ibibazo byose. Indege enye z'ubu bwoko nizo zimaze gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zakozwe hashingiye ku ndege ya Boeing 747-200D, ikaba yarahinduwe ngo ikoreshwe mu mpamvu za gisirikare. Indege ebyiri z'ubu bwoko zakozwe kugira ngo zikoreshwe nk'indege zisanzwe zitwara abagenzi. Iyo uyibonye ntabwo wakeka yuko ari indege idasanzwe ya gisirikare kuko ku isura ijya gusa n'indege zisanzwe zitwara abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo Air Force 1 ndetse na Air Force 2. Hajya gufatwa umwanzuro wo kuyigira indege ya gisirikare. Kampani y'indege yari yazitumijeho ntabwo yubahirije gahunda yo kuzigura, biza gutuma Boeing isaba ingabo zirwanira mu kirere za Amerika gukoresha izi ndege. Izi ndege zimaze gutangwa zahise zisimbura indege zari zisanzwe zikoreshwa mu butabazi ubu bwihutirwa cyane. Izi zari zizwi nk'Ijana-35. hanyuma kuva ubwo izi ndege zibizambere zikoreshwa kurusha izindi. Ishami ry'ingabo za Amerika zishinzwe ikoranabuhanga mu ndege mu kwezi kwa kabiri mu 1973 ryasinye amasezerano na Boeing mu kongera ibikoresho muri izi ndege kugira ngo zibe za gisirikare ku buryo bwuzuye. Izi ndege zahise zitwa E4A, zikaba zari zifite moteri enye. Mu kwezi kwa karindwi muri 73 hiyongereyemo indi ndege ya gatatu, aho muri uyu mwaka indi ndege ya mbere yitwa E4A. Uruganda rwa Boeing ruri mu gace ka Everett rwarangije kwitunganya neza cyane, ihita ihabwa kampani yitwa E-Systems iyikorera finissage. Imaze kurangira ihita ihabwa ikigo cy'ingabo cya Andrews Air Force Base. Muri 74 indege zari zisigaye nazo zaratanzwe zitangira gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zongerwamo ibikoresho bidasanzwe. Iyi ndege yahise yitwa E4B. Mu bihe bikomeye indege yarakoreshejwe cyane
ubwa nyuma yaherukaga gukoreshwa ni ku itariki 11 z'ukwa 9 2001. Iki gihe yifashishijwe kugira ngo ibikorwa bya leta bikomeze gukora mu gihe yamaze kuba ibitero bya Al-Qaeda byashegeje bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ijyamo abantu 112 barimo abapilote ndetse n'abandi bayigiramo imirimo itandukanye. Uyu mubare ni wo munini kurenza undi wose wigeze gukoreshwa ku ndege yari yose ya gisirikare mu mateka y'indege zose za Air Force. Ikindi nakubwira nuko iyi ndege imbere imeze nk'itaje kuko ifite ibice bitatu by'ingenzi gicarwamo n'abantu: upper deck, middle deck, lower deck. Ibi bice byose bituma habamo ahantu hatandukanye hatatu hagutse kandi hameze neza. Abapilote, abayobozi, aho gukorera inama, ubutumwa bwa gisirikare n'ibindi bitandukanye. Mu bice by'ingenzi wamenya kuri iyi ndege harinzwe n'ibikoresho bikomeye cyane bitatuma amasasa hamena nubwo watera misile, ntabwo rwose ibice wabyinjiramo. Igice cy'umupilote mu zindi ndege nta ekara za mudasobwa zerekana amakuru y'indege zirimo n'ibindi bitandukanye. Aha haracyarimo ibikoresho bya kera bya analogue birimo inshinge n'ibindi byakoreshwaga kera. Ibi byose byashyizwemo kugira ngo bizangirike gake cyane mu gihe bigabweho ibitero. Mu gihe haba habaye ibitero bikomeye cyane bya EMP ntacyo byazitwara. Ikindi wamenye kuri iyi ndege yabasha kongerwamo amavuta iri mu kirere itabanje kulandenga. Iri geragezwa ryakozwe bashaka kugira ngo imare mu kirere igihe kirekire cyane iri mu kirere. Iyi yamara amasaha 35 ikora neza cyane nta kibazo. Habaye ikibazo gikomeye cyane mu bihe by'amage yamara icyumweru cyose mu kirere hakorerwamo imirimo yose nk'iyakorerwa hasi mu biro. Iyi ndege kugira ngo yuzuzwe amavuta iri mu kirere bisaba indege ebyiri nazo ziyongerera amavuta za Boeing 135. Izi ndege za Boeing E4B zakozwe ku buryo zakwihanganira igitero cya EMP cyangwa se igitero cya electromagnetic pulse. Izi ngufu rero n'iz'ubumara zisigara hatewe ibisasu bya kirimbuzi bikoresha ingufu za nucleaire. Amakuru yerekana izi ndege zidasanzwe za gisirikare avuga ko izi ngufu zibayeho ibikoresho biri mu ndege bya electronique byose bikomeza gukora neza cyane ndetse n'abantu barimo ntihagire ikibazo na kimwe bagira. Iyi ndege inafite uburyo bw'itumanaho bukomeye cyane bwatuma habaho kuvugana n'ingabo za Amerika ziri ahantu hose ku isi. Iyi ndege yatanga amategeko y'intambara, igahuza ibikorwa bya leta, ibi byose ikabibasha kuko ifite uburyo bukomeye cyane bwo kohereza no kwakira amakuru hakoreshejwe satellite. Iyi ifite ahantu hakorerwa inama n'igenamigambi bitewe n'icyumba cyagutse kirimo ibikoresho byose nka mudasobwa n'iby'itumanaho byose. Iyi ndege ifite ahantu abantu baruhukira bagatekana rwose. Iyi ifite antene ndende ituma abantu bari muri iyi ndege babasha kuvugana n'abandi bari mu bwato munsi y'inyanja, ubwato buzwi nka submarine. Aha naho babasha gukominikana. Kuri ubu ngubu rero ikintu kirimo kwibazwa ni icyateye iyi ndege kongera kugaragara nyuma yo kugaragara mu 2001 ubwo habaga ibitero bya Al-Qaeda. Ibi rero abantu barimo kubihuza n'intambara iri kubera muri Isiraheli, Leta Zunze Ubumwe hamwe na Iran. Bombers are on alert. They can control the missiles because the missiles are always on alert. And obviously they can control our ballistic missile submarines. It's all combined into one. The reason for the flight over Fresno is still unknown. Ndetse bikaba bivugwa yuko Perezida Donald Trump ashobora kwicwa vuba. FBI yaburiye inzego za Amerika baratekereza yuko uyu Donald Trump ashobora kwicwa bitewe no kwikanga yuko Iran ishobora kugaba ibitero muri California, dore yuko ibi byanemejwe na FBI. Andi makuru akomeza kugenda ajya hanze ndaza kugezaho rihuse cyane. Nge nitwa Igiye, reka duhure mu muri kurikira.